Farodhi TV, wega umagana mushie. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Nigo gucokeria ngatho muno Ngai, we utahana mundu, utheru waku wi iguru muno gukira motheru mothe, hinya waku no hoti iguru wa muturire wakwa ni munene. Mwathani ni ndewira muiganu oria waneka, na nikio njukire mitambo-ini ino nigetha andu mamenye Ngai he maundu ikaga muturire-ini wa mundu. Nindagucokeria ngatho ni kunjiguira tha. Thengio ni kundirikana miaka-ini yakwa yo nyinyi. Ndiamenyaga ihinda tari ni rigakinya Ngai njikare mitambo-ini njarie horo wa mawega maku. Ndonaga ngithira Ngai na andu makanjira ni guthira ndirathira. Nie na family yakwa na tuciaraneirio tuciari na kirigiriro. Noe wanyitire guoko Ngai wakwa ukindengatengeria, ukinjiga mbere yao nigetha nduike utheri muthamaki bururi-ini ona family-ini itu. Nindagutia na ndakwambararia. Ni unjikite maundu manene itangihota gutariria. Undorete kundu kuraya Ngai ni guoko gwaku kwi hinya. Unjoyaga na iguru ngagera iguru wa mathina mothe Mwathani. Kindu ngwenda no ngwataniro itu nawe tura rumite tene na tene Mwathani. Kaba mbeca igathira na maundu mothe mathira, no urata witu nawe ndukanathire, tondu kiria giothe ndi nakio kiumite ngwataniro-ini itu nawe Mwathani. Tikeo ti guthomithio undathimaga ndi toro Mwathani, we ungitagira na ukahe horo muritu ndiwarie. Ndaguthaitha wamukire ngatho ciakwa ru ndi mitambo-ini no Mwathani. Thikiririo ni ngiri nyingi cia andu Mwathani, kiraha maundu maria waneka. We nduri Ngai wakwa ndeika Mwathani, watombeire thi ino turi aingi, na no tuike Ngai witu turi ithuothe Mwathani, tondu wi mutongu. Guoko gwaku muthamaki gutiri gwacoka na thutha gukaga gia kuoya, no ni urehaga mbere ukaga wa kunengera. Ukiri mutongu Mwathani, thi ino ni yaku na indo ciothe ni ciaku. Ndahoya thayo wa ma uria utamenyekaga uria utarie, ukinyirire mundu wothe uthikiririe muthenya wa umuthi. Wothe ukenegio ni wini uyu wakwa, wothe urehaga kiama muthamaki aigua ngeina, na ni ndamurathimithie hari we Ngai wakwa. Kiria onaga tata ngegia witikire kumuhe muthenya wa umuthi. Marathimire ciana ciao Mwathani, urathime biashara ciao, makiumagara na magicoka Ngai ucemanie na mathina mao. Bururi witu wina mathina maingi Ngai, kwina andu matendete aria angi. Bururi uyu ni mutongu na wina indo nyingi, kwina andu macihimbagiria makanyarira aria angi. We Mwathani utuaga cira na kihoto, tiga kureka miturire itu rituhe na rituhio ni andu aria angi Mwathani. Tuteithure hari o Ngai witu, tondu we no augire uguo, teni ugaturuta kuri arĩithia aria oru, utuhonokie ta kagondu moko-ini ma muruthi. Ihinda ni rikinyite ucaire ng'ondu ciaku ndaguthaitha. Igwira bururi uyu utha muthamaki wa matu-ini, makanitha mangiremwo we ndungiremwo, aciari mangiremwo we ndungiremwo. Wihuirwo ni tha Mwathani, na ndunyitagwo guoko ukonererio njira. Nduru ndungikwo ni mundu uteithiririo undu ugututeithia naguo. We no uteithio witu wa hakuhi, ndaguthaitha we uiguanagira tha. Uigwire bururi uyu witu tha Mwathani. Aciari maraciara ciana Ngai makarigwo megucirererako, andu marathoma Mwathani makarigwo mawira mekumana ku muthamaki wa matu-ini. Ngai witu ndaguthaitha tuigwire tha Mwathani, tiga kureka twinyarane na tumene muturire turatura, tucamithie mucamo mwega tondu we no uhote. Akorwo ni mehia mahitirio ni maithe maitu, itikira guturekera ithue ciana. Akorwo ni ithue turehia Ngai
tukagarara njira ciaku tuiguire tha tondu wa thakame ya muruguo we niwe mwihoko wa ngoro citu na thengia we gutire ngai ungi maundu maria unjikiire mwathani ndirabatara wira ungi niju no hote gutuma maundu macenjie bururi-ini uyu gituiguire tha no turathime no tuonere wikaro wina thayo bururi-ini uyu tutanoima kuo tuke tugaturanie hamwe nawe mwathani utuku wa mothe rarania na ithuĩ tuhe thayo wama wa ngoro na meciria uturaria na thayo mwathani tukumire mirimo ya kunoa mbeca citu iria tutari nacio muthamaki wa matu-ini rathima ciana citu cie macukuru ngai witu mundu wothe uratuigua aroga kirathimo giki hamwe na ithuĩ turathime no twike maundu mega no twe hinya wa guthie na mbere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo baba ndahoya ona ndagwitikia. Amen, amen, amen. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.